Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïakhun University, Meghalaya. Ka East Castles Judo Association ringkat ka jingit relang baka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya. Hakalai pui trik na itung aja pun Rio kala pelong ya ka Inter School East Castles District Judo Championship hamopat multi-purpose hall. Dorbars na mopat pelun ya ka baan penkut hakashtarik na lar araja pun Rio. Hakani ka Lympung Ïalehkai kidan kumbaars pangut ki Khynnah nagikat arli ki school hapo ka East Castles District Kiba shimbanta banyo khorya ki Takma. Lapali ka ni ka Lympung Ïalehkai do principal ka St. Peter's Secondary School maupat ufada John Paul Lingdo. Ringkat ka jingidan lang urang baas nang kamaupat uba juda wa alang President ka East Castles District Judo Association upa balampang harngor bat kiwe-kiwe ki pala syakot smoba. Category boys, National Judo Nomi St. George in white corner, Tazrik Armanov in blue corner. In white corner and running green, Ritika Kumari from Gandhi Bunyadi in white corner and running green in blue corner. Please get ready. The girls are rejoicing on stage, white corner, and Ramanur Marpan, blue corner. Please get ready.
Come on, please cheer for your own team. Come on, schools, cheer for your own team. BGW cheer. We have Pratik for Validil in the white corner versus May 1 one-shot downplay Validil in the blue corner. Please be ready. I request to all the players to kindly submit their blue belt after the match. Thank you. I request all the players, please submit the blue belt after the match. Thank you. Siapnya ngai kulehi play titular dan angkat ni bangi lat dan peluang ini ke championship antau senam penjuru kamtam ngai kini di school walawan participate ke atlet di school walawan participate bola championship ham kamtam di principal bola kat atlet di school bola aina sim di Khynnah penjuru kimi Kiba ba ai yaki basha yaki Khynnah ban Ïalehkai ke Judo dan represent laki school jongki bat ang aga jongkri dong ba senam juga dobal mau 40 bal ai ini kini ke bal nilak ban kam kami di ke inter school but ya balok kiba idam keti kani ga iskasil ala ran pen ulong ai kani ga iskasil ke jong mentak school kani ga inter school iskasil mensuana dugi arja spo tete hadu arja khalai kasau ngidang jukulong yang dengan iskasil mulai naduk itu gisnam di naki dalam bamla banker re ina stop shona ikan ke iskasil inter school jam tas nempat ina yo pat ban Ïalehkai bu yang ini ke championship akan yang sudah mementah kenapa mengi ba ki Khynnah setelan juga Khynnah ki bun ki bejak ande lembaga ni ke championship jo ke iskasil ngi yo bun kita lan badon ki school kung nangi ki iskasil mengi ni persang balik mana ki school mengenai ai ke demonstration plus beli ai jing hikai shaki school kang ba ni YouTube ba mana ki school ki don kita lan mulai ditang nak kadau ba kimio ya ke platform kimio ya ke jing hikai ke bawah biang jadi Khynnah ki judo no ai ke judo discipline school ki bawah ni ki don do kat art li school pakai Khynnah ki don kumba aspa tam bawaan present nama lagi school. Ya ketika iskasil kita sedang maintain lightweight leg Julai, tak sekali ketika saya ke Bakado ke closing ceremony.
Hey, up, ruko. Shwa fin shet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Byrnihat ne Byrnihat wat ka rukom thoru kalaya pher ka Byrnihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya Henry ka Byrnihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba Henry la phya alyang du pu du sam chungki jilla house nam ar hajar ar pusaw ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka Byrnihat ha khamat e Henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama ime de la slem de la don hi jaga san pho kumbangi kinong shong itip hi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one me tang na Assam nge tang na Meghalaya balong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki Khynnah badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer ka hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ka mat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka bordar Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam Henry ban ong ba Byrnihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo